بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين في أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بلغنا رمضان وعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban ke penukbal salam tujuh kaam kemon delu tukbal te birahu pagsarang syukuri insyaallah taala tiak ne kita wi isab pinagkaswa ne we ne ellew itu yene ellew pagpaisebante wi dangan parangan yene ellew atawakan iene waktu pagsuwi-suwihan tebi tenged agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ambanin subay pahap tebi niyat tenbi. Amban ako ni memisa-misali langkum ni sampay ka am kamemon mapakali-kalihin. Pegge hinangin useless gani agunani tek kasi law kiamat ban pesaing gadjenin bangga lai ikhlas Allah subhanahu ikhlas ke ikhlasin yene pegperembus-bus tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ambanin sa ingge ne bentuk pakaleten bilune ke dendang-dendangan lune ke mag-eka-eka lune ke sasang papakbak sasang pagkapangkapang ningko atau akan sasang menginum-inum tea, syai, coffee. Nisisitahin gay tahala amban kitebi keikhlasin. Pegge yerwinin makatabang kitebihin. Tek kali selaw dembuli. Selaw gane niya makatabang malengkan isa amal tebi mahapin. Menjadi umat Islam ambanan tabi Yusuf di ilaw alaihi salam si waktu tinambelan bilik iya na Zulaykha sarta mag-ari-ari ngirende inubos uwe ni ari-arinin pinatokit si baran ni supaya teed dawe ni Yusuf ganta maghinang kalaatan. Sampai makibisara puas sa ili
paharap ni si Delwan Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam inabisaranin hay talak di na kew bakas na kumigrady tudyo kao. Nabi Yusuf pagsakay sa ili bisyarasiyehin inabisanin qala ma'adallah magpetelibon ko pinne si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun si pimuhan wa kuin iyan. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Benar-benar pinne iye ni elanun bosku. Amuku ngipat aku. Kume amban diki-diki ngabut tiyak ku hadja-hadje. Innahu la yuflihu zalimun. Sa bennal teed, gay magparuntungan, iene anyanyahin, sampay sumiyan. Nasampay makapag-angan-angan, iene miyaan, Zulaykha po Nabi Yusuf, sumaguwa Nabi Yusuf, bang duman sa baban keurungan ni Allah Ta'ala, ilmu, keurungan ni Allah Ta'ala, pagkanabi, keurungan ni Allah Ta'ala, tanda, makapag-angan-angan duwisab ko iyeli. Ganta iyan ni patapit po Zulaykha. Sumaguwa sa babkatalew ni, sa babpagkanabi ni, sa babpanghati ni, ga makapag-angan-angan Nabi Yusuf iyan ni po Zulaykha. Ben Allahin sa iyan patala kami Yusuf amban hinang lemmi, duk amban hinang zina, bennal kenyaan nin amban maipon kami. Keurungan ke ikhlas, tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Puas ang baniyan may pong tinaik kalasahan na inihip ilupog Nabi Yusuf. Sarta pinuel sa une iyan ni Zulaykha miyaan atawakan si Ra'il. Wastabakal baba sarta umabot ni si Pili haplawang. Inonot ni Nabi Yusuf sa ili ang banbukutan wakaddat kami sa humin duburin. Sampay gerit badyo nen amban bukot si pingunutan iye duk siye mekehinang iye ni kalaatan pemuhan anda sultan miyaan atawakan anda iye ni Al-Aziz miyaan. Pagsakay taabot sa ili si gawang sarta teonot Nabi Yusuf data badyo ihip lu kalawangin pagpayam di si behegawangin sa ili may pong tinai kalasahan. Iene amu Yusufin, iene ella dendemiaan, ella Zulaykhahin, pagpayam Zulaykha sa ili, edlane si deluan lawangin, megtuy misara, ine bisaranin, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayus jana aw azabun alim. Ine te peinne, dinerluan nawe ni Nabi Yusuf misara, dinerluan nawe ni Sultanin misara, megtilo pang ine bahanden, dendehin ne me misarahin, Zulaykha ne me misarahin, ine bisarane ine te pe inne iene tung basnen bang niya song maghinang kadaatan si andanun song niya maghinang kalaatan iene si ahli pamilyanun dielem lumanu we duman ke patut chuwe kinapuso atawakan chuwe pinepeddian azab makalando manamal peddinen ngendehello pagtsakay sa ili tasaut iyan sila kulaku na miyaan. Nambong Nabi Yusuf, alayhi salam, kala hiya rawadatni an nafsi. Iye pe inni mengen rape akuin, atawakan iye menguil siyaw akuin, penne iye mengunot akuin. Bune penne bang aku, hinang ku kemon bayuan patalahin, supaya kugay tumapit si iye, supaya kugay labo iye ni si miyaan. Penne inin. Sarta makipaghinang kalaatan dok iye. Atawakan tumapit si iye. Sa pen Nabi Yusuf, hiya rawadatni an nafsi. Iye pinne memuel siyaw akuhin. Yene ambat ko makipaghinang kalaatan iye na dok baran nimiyan. Naman dyan yung umat Islam, pagsakay hapi sa ili, tiyan natambus nin. Pagigay kitauhan bang sini amban siya duangan matauhin,
magpain den den Zulaykha wa iye rinip Nebi Yusufin atawakan iye pinuwel sa Nebi Yusufin para maghinang kalaatan. Nambong isab Nebi Yusuf wa bennal memo iyehin iye ni anda sultanin atawakan anda amunin. Yene wa iye mengunot Yusuf ganta maghinang kalaatanin. Nansinin kailangan timbang bangsine ang bansiye iyene metoohin. Nanan nasinin paasek syarain. Nan nasinin paasek iyene hukumin. Nan nasinin paasek iyene nekura dilem kaumanin. Pinayaman ebidensyahin, pinayaman tandain, bangsine ang bansiye duangan memisyara metoohin. Napen Allahu Ta'ala hinitambos ayating, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa minas sadiqin. Dan Allah Ta'ala ito si ayat iyan na dalulay fa inne wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa minas sadiqin. Pagsakay sa ili iyan na miyan perkalain may pong tinaik kalasahan wa syahida syahidun na niya ni petek kange hukum siye, iyan ni si parkala din miyaan. Amban iyan ni meghuhukum. Inin amban may tapsiran iyan ni miyaan. Hadith in an miyaan ayat in inin. Tik ka ni iyan ni, inadoan nge hukum, miyaan syara ni, ganta nge hukum, iyan ni parkala antara Nebi Yusuf miyaan, duk iyan ni anda amune miyaan, anda si Qitfir miyaan, anda sultan miyaan, bangsini ang bansiye duangan memisara metoohin. Na ina pinayaman ninan sinin tanda. Ina pinayaman ninan sinin ebidensya. Na ina pagpayaman din naan, pen Allahin, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Pensyarain. Payaman tibi ebidensyahin. Bangkin yaan bedyo Nebi Yusuf lo atawakan bedyo iya nilalalu. Geret ang bukot maananin bangkin yaan pain ne bedyo iya ne Yusuf lo geret ang bandahidluan. Geret ang bandahidluan maananin to o si Rendelo. Iye megputingin, iye na Yusuf alayhissalam. Atawakan peniya, iye na Yusuf ang megpuputing. So nansinin, base din nansinin. Bangkaniaan nin geret badyo nin ang bandahluan, maananin geret si panagangan. Petek kasayli na Yusuf ganta iye na nga hudjala den demyaan, geret ang bandahluan badyo nin si panagangan iyan ni dendele. So, bangkanian nen geret bedyo nen ang bandahedluan, maananin Yusuf de po dusehin, Yusuf memuel sawin, geret bedyo nen si panagangan iyan. Sumagua. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa minas sadiqin. Sa bang pain ne kini an bedyo Yusuf lu geret ang badbukot, geret ang badbukutan, pagkadawat na maananin magputingin dendelo. Wahuwa minas sadiqin, duk bennal iyan e pinain Yusupin, atawakan paniya Yusuf amban iyan e me misara saben na. So, inebasin nan siinin, maananin, bangken yaan nin geret ang banbukot, maananin, geret si pengunutan iye. Meg-ubas Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam, sumaguwa si meg-ubasan ni. Kinulawat wa dendehin badjunen, sampay geret sa osa si pehelian ni.
amban iyene dendemiaan supaya gay mekepeghinang kalaatan duk iye so maananen nan si inin iye megputingin den delu ubos kaniya anyo supin iye may misara keseben nalanin. Inin may umat Islam pakalikam kemon yene ngakun magsasara. Antag-antag ni lahat. Antag-antag ni binaybayan. Antag-antag ni miyaan tampat. Subi kampanya syara yene kwe dembua manara antara Yusuf duk Zulaikha ini. Duman saukatan na usbabi ang bandeng kepakin la ipetimbangan bin. Bang usbabi lelahin iyan binebegan bin. Bang usbabi rendahin iyan binebegan bin. Si term kue itu pinain syara kulempera. Nia waktu ne bang bisyara rupina kalenun. Manjari aahin meke lubid umus sinabab ang ban bisyarane. Hawate une mengen risonin. Hawata une iye ne mga daawahin. Kanalan nun we iye me viktimin. Kanalan nun we iye taanyayahin. Ine kew sababan kete une hati misara. Puun pegua sa ien kahalan. Niyai sabdem buain nakante kew bisan duye kese benalanin. Bisan duye kese miyaan metoohin. Sinabab siya sa amban kay kedulepet della ne. Sinabab amban iye ne kay kete une misara. Gay gumua iye ne bang ine siya sa miyaan. Kasi benalan binoonere. So, ine kailanganin ng sinin. Samantaraan niya ebidensya. Niya tanda. Niya dalil. Lukite si iyan may pong tinai kalasahan. Meg payam. Iyan si dalil iyan. Duman kita magpayam pag usba. Duman kita magpayam pag miyaan kamanakan. Duman kita magpayam pag miyaan alahat. Bisan do ganiya tanda ni pebintong tepi hukumanin si siye. Ketawahan bi niya tellu syara ta syubahat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tellu syara dua hindem narka dembuak do dem surgain. Sinubahat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tellu syara dua hindem narka dembuak do dem surgain. Dembua ang bandelem narka lay. Iye ne ketauhan ne kesebenalanin. Iye ne ketauhan ne metoohin. Sumagawa pagtaabot nga hukum. Opposite iye ne kinetauhan ne lay. Opposite iye ne tanda ebidensya taantan ne lay. Sababan pagi usba ne hadjad ang bandeng kepakin. Sababan pagi kamanakan ne hadjad ang bandeng kepakin. Sababan pagi kesinan hadjad ang bandeng kepak. Atawakan ine-ine ne lai. Pebintungan pangatayan ne sababan. Bintung ne kesebenalanin. Sinabab ang ban iye ne personal interest inantanan ne miyaan. May umat Islam inin amban me syara dembuak syara iye ne delem narka. Tek kasi elaw dembuli. Lekat tabi pagsyara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dembua elaw niya katangkewan Yahudi. Ubos manang kewin amban iye ne mean dende makhzumia. Dembua amban me bangsahan. Dembua amban me luha manamal bangsa iye ne dende inen. Sinara we Rasul sallallahu alaihi wasallam kailangan penisuwe tinettep atawakan pinutukan tangan nin. Bisan keniyaan nin katangkewan nin Yahudi. La ilaha illallah. Muslim manang kewin. Yahudi katangkewanin. Mag-decision Rasul sallallahu alaihi wasallam subay pinutukan iyene
tangan Muslim miyaan, bisan keniyaan nen Yahudi katangkiwanin. Niya peke paadil amban inin. Niya peke pebentel amban syara inin. Naihep, tek ka iyan may usba makhzumia miyaan. Iyan usba makatangkew miyaan. Pegge bangsahan. Pegge luha manamal iyan miyaan pamilyanin. Sampai patapit siya po Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid dembuwa ang kinalasahan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binomig istorya wa me iyan kinausbahan din de makatangkew miyaan Usama. O Usama, boohon ba meg istorya Rasul sallallahu alaihi wasallam pegairu katangkewanin Yahudi ambat ne begay pinutukan iyan tangan dembuwa pong tinaikemi itu iyan Muslim itu magbayad ni hadja. Petua Usama si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pip si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inakawe ne kahalanin. Inakawe na we patapit kinausbahan iya ne dende makhzumia miyaan. Dinaak minaap na iya ni siyang si pemutuk tangan miyaan. Sumagwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagsakay tekitene, tekelene, iyene bisara Usama ibn Zairin. Mag-attorney, iyene, me kinausbahan makatangkew miyaan. Po Usama, kinalasahan, we Rasulin bahasa Usama, ko tasapaat. We Usama, usbara miyaan. Pegwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyahut ba si deheluan iyene me sahabahin. Ine bisaranin. Innama ahlaka alladhina man kana qablakum. Idza saraka minhum syarifu tarakuhu wa idza saraka minhum ad-dha'ifu qata'uhu waymullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Wikaw pa inni pito siya ako miyaan napaat iyene dende magkasaan miyaan. Benalnin, iye pe inni makapagkaat, me siya umat jaman dahil lulay, umat iye na bani Israel lay, bang niya makatangkew ang bansiye abangsahan, bang niya makatangkew ang bansiye adayahan, bang niya makatangkew ang bansiye iye na miyaan basagan, tarakuhu, gay pepetaran de syara, gay pinutukan were, sumagua, bang kaniyaan nen makatangkewin iye na may lama-lama, bang kaniyaan may makatangkewin, ga niya sa usbane, iye na may miyaan, ga niya tanto basag ne, katauhu, bumangkin mengkin pinutukan were, waymullah, sapahan ko si Allah subhanahu wa ta'ala, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Bang bakas manang kewin Fatima anak Muhammad, putukan ko tangan nin. La ilaha illallah. Bang bakas manang kewin Fatima anak Muhammad, anak ko mismo, putukan ko tangan nin bang dabo si iye hukuman iye na syara. Iye na we subay pinutukan tangan nin. Bang haget ebidensyahin, haget tandain, we subay pinutukan anak kon Fatima, putukan ko tangan nin, dukad jatebetad kaadilanin may pong tinaay kalasa. Ebidensya. O kami pong tinaay ko syara manara. O kami pong tinaay ko mag-aantan iyan parkalaa. Tinaliw kam si Allah subhanahu wa ta'ala. Duman magsarain basta-basta may pong tinai kalasahan. Duman may metad ngelero ke hukumanin basta-basta may pong tinai kalasahan. Suway pepetad no kaadilanin. Suway ke umayam si tanda. Nansiinin mengkin tumuon iyan pagsarain. Yene ko pagsara hakim si jaman Nabi Yusuf inen. Bangke niya anen, geret ang bandeheluan badjunen, mananin Yusuf tegedusehin, pege geret si panagangan iye, sumaguwa bangke niya anen, geret ang banbukutan, maananin.
Yusuf metoohin Yusuf taan nyayahin peggegerit si pengunutan iye. Inin amban me sahadya-hadya te eddo. Iye ne si kisah me pelebe antara iye ne pagsyarat Nabi Yusuf mian me kong tinaik kalasahan. Si kedua tafsiran ne nanci inin memisarahin, yene memisarah bangkene an bedju Yusufin. Bangkene an bedju Yusufin geret amban deheluan maananin iye tegadusehin bang geret amban bukutan maananin iye taan nyanyahin. Nakanak diki-diki pebehu iles sutan. Iyan memisarahin. Naksi po Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sa baban pagi Nabi Yusuf kanian ni miya antaan niya. Buga niya bebeg ni oras ili di dalam rumah sultanin. Ga niya usbane oras ili di dalam rumah sultanin. Dan buaya hadjamban makanak inipat. Dan buaya amban makanak lepas. Tumepad hadja iya ni dalam rumah miya. So, nanci inin dembua amban me makanak diki-diki misara hinabu depe dalam puyutan. Hinabu depe agen-agen behu ilesutan. Pege me misarahin. Beri 4 bayu indanan biinin. Yene misara kok bisara telei behu repe dalam puyutan atau akan behu repe si abetan ini inaari. Isa ni Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Si waktu ia misara kala inni Abdullah atani al-kitab. Benar-benar penne aku ipun Allah Ta'ala. Si waktu magpain iene me an aahin orasne. Wa benar-benar Nabi Isa anak Allah Ta'ala misara Nabi Isa dilem abetan pe. Me an behu elewan pe. Ine bisaranin inni Abdullah duman ku penne anak Allah Ta'ala sumagua dan buat ku hadja ipun. Isa inin misara dalam abetan pe. Kamarwenen yene nakanak si ashabul ukhdud sinajaran ko itu dalam Saudi. Si waktu megtukun bale yene nekura dalam najaran miyaan ashabul ukhdud. Ineggaswe ne kemon magpaparat sayahin orasli. Kemon megtuhan si Allah subhanahu wa ta'ala. Orasli. Sampai niya dembua dende mag-abet siyong pabo na atawakan siyong ilabo. Mag-ang-ang pabo iya ni dende inabet miyaan. Sa papan pegi niya abet ni anak na diki-diki. Pagsakay mag-ang-ang sa iin, misara na kanak si abetan ni miyaan. O ina pinne, pabo ne keo, benal pinne, pabo anuyo, surga ne piyo. So miyaan si kedue misara na kanak di alim abetan pe. Si ketelu iya ne misara me pong tinai kalasahan di alim abetan pe. Iya ne si waktu tinuksa juraij, we me kebetting. Dembua awliya Allah Ta'ala, dembua ipun Allah Ta'ala jaman iyan Banu Israel. Mag-ibadat ni hadja dialim iyan mian luma ni. Gay pegua-gua, puwa sultanin sa ili, pineboohan dende juraij mian, ganta nasat ni, maglentikan si deheluan ni, mian, mag-evoran si deheluan ni, supaya teeddo juraij para labo iyan si pardusehan. Sumagua, hawa basag iman juraijin, ga siya osa, teeddo we dendemian ngebut tahala hadja dendehin amban iye ne lumapeg ibadatan nemian. Pagtaabot silan talanggal dendehin we megipat-ipat kambing te usik so sa we megipat-ipat kambingin sampai wetteng. Pegsakay wetteng la ine paatag me pong tinai kalasahan fitnahin pu juraij saplag ne dembua kaumanin we juraij me kebetteng dembua dende lepas ne ibadat nen sampai mesuwe juraij pegge sa ili kahalan nen asal gated tausa ne dendehin pagsakay sa ili magsara pinibisara iye ne nakanak miyaan pagsakay inanakan tinilewan bang sine sa manen misa nakanak miyaan duman pa ne sa makun juraij
Iligtas we nakanak miyan Juraid. Sumagwa sa makon pene. O, mag-ipat-ipat kambing miyaan. So, ligtas Juraid sa baban iya na nakanak may misyara si awetan miyaan. Si kaampat misyara, iya ne, jaman Nabi Yusuf ini. May pong tinai kalasahan. Iya ne, nakanak naksi po Nabi Yusuf, bennal iya ga ni adusin. Iya ne nakanak naksi po Nabi Yusuf, bennal Nabi Yusuf, duman iya, mengehudjala dendehin cumagua, iya pinawel saw iya ne anda sultan miyan. So ine bisaranin. Ine bisara iya ne nakanak inginen, iya ne nakanak behu diki-diki peme pong tinai kalasahan. Peinne bangkeniyaan nen peinne geret bedju Nabi Yusuf lu ambad deheluan maananen iye ne miyaan anuhin tegedusehin sa bangkeniyaan nen geret bedju Nabi Yusuf lu amban bukutan maananen iye tanyayahin pagpayam geret bedju Nabi Yusufin me pong tinai kalasahan amban bukutan hati. So inin ampat misyara. So me pelebe-lebe miyaan niya taaka si kite bisi kelime. Yene pegsakaitek kane coronavirus ini. Si kelime inin delem sabako, pen akahin dem Indonesia, pen akahin dem sandakan, Allah alam bang antag. Inanak ko, pegua, sampai te video pe, akan te keu eni saplag ahin pege nakanak memisarahin nganag pagpayang bidyonen hati 2017 pe sarta inedit pe ko akan te ko behemomor nakanakin isternere behemomor inedit tinoket ci behe nakanakin eni ili ko behebogge gete sebut kubang ine pina innen magmalayu iyan miyaan oras miyaan. Nategel na akante kyo. Gawin siya siya katniya katambahan makanak misara. Jaman ko ituin inin ne. Kalokohan jambatan bahasa Tagalogin may pong tinaikan. So kaaniya, miya andukin na tawantin. Naway sinduwayin kahagad me. Iyan miyaan parkala ininen. Kuat ko hadja iya na nakanak miyaan warto wasa inin sa wasa sumelet ine hadja tapikte kisah Nabi Sulaiman piepak te subahat to te sumipit nene pasalan pugad inin yene nakanak inin pasalan ine miyaan kawaidul fiqhiyah sumipit dui sab ine miyaan nakanakin bepele-bele miyaan pasalan ine miyaan bisara miatanda kite si panagnan kisah Nabi Yusuf sumipit dui sa bakante kyo iyan istori ini Allahu Akbar ko ito tiyan isab sumipit pasalan nakanak iyan miyaan memisara ko behebogge miyaan o bahasa miyaan ngindors pugad hadja po asili matay ne sampai bangkag kita tenga apahangi sampai niya petaaka manuk ngelem ko dino nga tenga bahangi sa duwe ineddo dinangkat pengeddoan pugad ne menuk ngelem dinangkat para pengeddoan pugad ne sa baban iyan ne kakahagad te biwe ni anak-anak misara miyaan si tenged bahasa parkala te bi kuituin inan bang pandinangkat bi Allah Ta'ala so pasti isi kita bi we Ganiya erumian te subhat te me makanak lukniya isa biene zaman Fir'aun sumagua magkhilaf me ulama ilay simiyaan me pong tinay kalasa so inin sumipit na jayli te subhat te na jayli duk kita bigay te perupang pabali duk kita bigay miyaan kahagad pabali pagibennanen asal ekka kahagad iyan miyaan simi mean pakaradyan inen me pong tinay karasa. Manjari
Pagsakay sa ili, miyaan, chinek ni iya na miyaan anuhin may pong tinaay kalasahan, chinek ni miyaan, ebidensyahin, bang amban giret badyo na biyusupin. Bang amban iya ni giret, badyo Nabi Yusupin alaihi salatu wassalam, pagtsakay sa ili, pinayaman na ihip geret, amban, bukutan inemiyaan, ano nemiyan. Pen Allahu ta'alahin, فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Pagsakay kita sa ili, geret. Miyaan, bedyo Nabi Yusufin, miyaan, bennal iyene, amban bukutan, tantunin, nalai pegua, bennal Nabi Yusuf, ga niya dusene, ga ngirape, iyene si dendemiyaan. Na misara illa iyene miyaan anu miyaan. Misara illa iyene miyaan dende miyaan Zulaikha miyaan. Paine. Qala innahu min kaydikun. Inna kaydakunna azim. Bennal penne mapatag inin. Amban planuwi me kerendehan. Amban iyene miyaan hinang-hinang bihadja o ka me kerendehan. O ke mula-mula ka udende. Yene anda namiyan. Inna kaydakunna azim. Bennal bangka ang magplano. Yene may kerendehanin. Niya waktu ni tadabo uwe ni. Hadje manamal, duk tao manamal magplano may pong tinay kalasa. Niya may atigas manamalan. Gayte eddo tinimbak. Gayte eddo kinakal. Gayte pesi antag bang antag. Ine pengumpen iyahin. Inumpenan duk dende, behu tekesua, iyene me ame tigas miyan, atawakan me ama hagit meg-inna miyan, sinabab amban iyene dende, yene pinerepas iye miyan. Pege bang lumanduk magplano rendehin, magtangis-tangis, atawakan iyene miyan, magdrama, magpatay-patay pusong, mura kew kahagad iyene si me parkalain ini. Bisan do siya taan nyanyahin, bang tekiteno ni sa ili, kidahap bonchong bahay matanin sampay sekpun na kante kayo nuhot ni, balik ni kayo maasi sa ili, iye ni si rendemiyaan, ini kayo hati, pekobel, iye ni, dembo pong tinaite miyaan, si bahay matani, supaya hadjagai, tebettad si iye syarain atawakan supaya hadjagai tebettad, si iye na may pakaradyaan. So, Allahin, innahu min kaydikun, inna kaydakunna azim, bennal pa inne, iyan amban plano, bime kirendean, kaam pa inne, bang magplano, makadandok manamal hadjinin, bang kam magplano, manjari, butawi iwebi, iyan emiyaan, kesebennalanin, kabatalanin, tudyo kesebennalan, sababan iyan epige-pigkirende. So, dendehin, peniya bisyara, dendehin may pong tinai kalasahan si ayat inin, subahat terahu, tantunin teed, bayak karugay, pen bisyarahin, wara'a kulli rajulin azim, imra'atun azim. Yene penne si bukutan kemon lelatigas, alim, tao, bright, tainang nakura, tainang commander, imra'atun azima. Indanan niya an penne si bukutan ne dende hadjeru isab, dende lalim do akal ne narbiya iye kumehan ne ang banjaman diki. Imam Shafi'i way tahinang imam. Imam Shafi'i me pong tinai kalasahan tahinang imam, anak ilu iye, matay ang manin. Ga pa umabot umulnen 7 tahon. Ga pa umabot umulnen 7 tahon.
Pagsakay sa ili, tinarbiya wa inanen. Tinudturan maghafidul Quran, magbalik Quran. Taabot 7 tahun tabalik wa Imam Shafi'i al-Quranin labay lugto amban inaan. Pinaadji Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala dialam Filistin. Puasili tinundan wa inanen binuhap Makkah pinahadji hap Hijaz. Hawalug tu iye na inanen miyan dembuak dendein inin. Sampai tehinang Imam Shafi'i. Makanak tao manamalan. Sampai te guru na Imam Malik. Sampai te bilang iya imam ngewot kwe itu. Sinubahat alennen. Sinubahat mazhabnen. Sinubahat kitabnen. Sina magdugto siyahin. Yene inaane. May pong tinaikalasahan jaman na diki-diki. Wara'a kulli rajulin azim. Imra'atun azima. Tantunen teed. Iyene. Sibukutan. Kemon. Lela mag-success. Indananon niyan sibukutan ni ina ngalunturan iya may pong tinaay kalasahan. Wei. Tagna madrasa manusia turata bulak dunya inin dehelo amban ka umasek ni hap iskulan dehelo amban ka umasek ni hap madrasa. Hap may mahad, hap may antag-antag ni. Ina ni madrasanin may pong tinaay kalasahan di alam luma. Ina ni bansanin tungan-tungan pedugtul ni si pesongan anak ni miyaan. May pong tinaikalasan iyan pedugtulan ni. Lalahin kay kuhapan si guwa na rabaho. Sina mag-ipat si dendehin. Sina mag-ipat si totoin. Si mama, si mami, si ina. Iya mag-ipat iyahin dem luma. Atawakan iya magbaya-bayain bang toan ni addat hap addat bang toan ni addat laat tantunin teed hap addat ni. Piyalella si bukutan de. Yena may lella mag-success yung magwa. Levay tuyo amban inaari. Imam Hanbali. Imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala. Ketohan bibang way iyatahin ng imam. Sabawan ina ne, keniaan den diki pe, tinundan-tundan we ina nen, hap masjid anak ne miyaan. Ubos bang mole amban masjid diki pe, ineddo we ina nen amban masjid, pinahap luma. Sai ne hadjabahan ina nen, bang hap madrasa say hap guru nen tinuranan, puas mole amban madrasa, ineddo. Sabab say ilog to ina nen, inegwa nen, tehinang imam. Ngebut ko itu Imam Ahmad sinubahat ngebut kiniamat hatu dunyahin. Allahu a'lam. Sababan iya nalugto dem buwa metetto ini atau kan dem buwa ini. Inna kunna azim. Bennal bang magplano iya na dendahin makalando manamal hadya plano nen. Nangkan pain bisyarate bilay. Wara'a kulli rajulin azim. Imra'atun azima. Sibukutan kemon nila mag-success. Imra'atun azima. Tantunin teed. Imra'atun azima. Niya sibukutan ng ilintuaran iye. Yene den de masagat. Nasya niya tambus bisyarali. Tinambusan wa sinduin penne. Wara'a kulli rajulin fasilin. Imra'atan. Atawakan arba'u niswah. Penne. Sa takiten wi sa penne iye ne me lella magkarusyungan. Pagpayam no bang ina siya baban pagkarusyungan nen atawakan kay sigpitan nen. Napege niya isap si antanan ni 4 dende. Atawakan 2 dende sampay peek ka. Manjari sinugpatan wa may maglola-lolain niya na kaulinin. Wara'a kulli rajulin fasilin imra'atan atawakan 4 niswatin. Sibukutan ni sa penne kemon lela megkerusyungan lela binsana sa osa megkisigpitan. Dilem imratan niya isang penne si ipatan ni 2 dende sampai pa 4 pe. Sababan ga adil pente pagbuonin. Hangkan niya sa osa basa miyaan ngipat dende perue sampai peka. Kabayaan nentahin ang layon iya si antara 2 kambing atawa kansi antara 4 kambing antag-antag mugsi. Tahan ni mugsi. May pong tinaikalasahan.
Ini kaya usa-usa, pagsaili tehinang nen. Tehinang tuan dembuwa kambing si pinaglupapakan we 4 layon. Tehinang dembuwa kambing pinaglupapakan we 2 layon. La ilaha illallah. Si so saja nan. Megkokoan me delem oval kote kita we dembuain. Megkokoan me delem new trading kote kita we dembuain. PGE te onen delwangin. Paglesano akante keu niya me ilupugan delem oval penu me karnapel ine keu hati so sas boy-boy ilupugan nukalis atau akan duhong. Le dalam oval ni petepat bang ubas akante keu sababan ini ipatan ne me inin so me pong tinai kalasan inna kaida kunna azim benar pe inne iene miaan kaida kun plano den bang lumanduk magplano bang lumanduk magtadrib sin umur iene magbettad sin parkala azim makalanduk manamal tigasnya. Kung ne inin, Zulaikha, pagsakay sa ili, takita ni, takita we elanan ne mismo, gaaniya, iyan miyaan, do siya Yusuf, falamma ra'a kamisahu, si waktu takita bedyo Yusufin, geret ang banbukot, kala innahu min kaydikun, misyara eladendahin, iyan penyamban planubi, benar-benar penne kaydikun, planubin, bangkam lumandong magplano azim makalandok manamal hadjinin. Inebis sa sultanin sinesaan po Nabi Yusuf, Yusuf wa a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khatiin. Yusuf pagetiya ka umang mian kataan nyayahin, Yusuf pagetiya ka upainte mian dumain dumagkasaanin. A'rid an hadha, dani pan aka-akahun yene mapaatag inine, dani pan aka-akahun, dani pasaplagon si mahadjana, dukgay meke iya na ahli pamilya tebi, wastaghfiri li dhanbiki, dukawi sabdende, bakas iyene ngehudjala Yusuf, bakas yung musa Yusuf, bakas mo Yusuf magdelem kalaatan, mag-staghfiri li dhanbiki, magtawpat kaw iyene si Dusenu iyan, innaki kunti minal khatiin, benal kau, baya keruk ga ite bilang kau amban sala, iyan si pakaradyaan, mapatag ko ituin inin, duman kau metumuunin sumagwa, kau masalain. So, pagsakay sa iri, inakahan we iyan ella dendamiaan, Yusuf, en naun nagparkalain inin, dani pa mag-akahon, dani miyaan, iyan miyaan, pegwaon si madjana, pege balik-balik. Aku ru kaleman-lemananin, pamilya te beru kayayaanin, dukawi sabdende, wastaghfiri li dhanbiki, megtawbat keu iyan si Dusenu iyan, innaki kunti minal khatiin, bennal kau te bilang amban me iyan duse, barduse me pong tinai kalasahan. So, me pong tinai kalasahan, nempengan du keu behesuba, ketempengan nu. Dabang behi chismosa ruk chismosa. Ge ketempengan nu en. Besasay na dinak sinikret. Besasay na dinak tinepukan. Besasay na dinak ge pamag-aka si mahadjana. Sumagwa asal chismosa tu kumiamban tagna pe. Gabot si jaman ko ito inin. Gene nga tu pepe. Na masiro akante keu ngeumbanag akakain inen sumagwa dokta ng pengedubak tabi me chismosa hinduk chismoso manjari ni rahu taman inin yene tapikten bi kuwaituin inen kuhap inen sugpatan tabi sa insya Allah subhanahu wa ta'ala miaan sugpat iyene sin anu tabin inen yene kisah tebin ini. Subay lubak tebi atau akan tapik tebi patanam-tanam jembuak perkalain inin. Pegainin asal ekka manamal mekahinang na si zaman ko itu. Tantunin nadilikaw na binin ekka pedjat we pisun bangkite umabot
Yene si tapikte pesyong-syong inin. Sumaguwa si kitehin. Megpeiseb hadya may pong tinai kalasahan. Bang panisab megmumpaat si kemon pinaisebanin insyaallah subhanahu wa ta'ala. So, miyaan. Manjari ni raho taman inin bang kwap-kwap ito. Manjari ni raho miyaan. Taman siya bang kwap-kwap ito. Koro te continue tewi sangimyaan insyaallah subhanahu wa ta'ala kisaten bi. Yan part 7. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bang panisab nagmumpaat iyan may tapik tewi miyaan may pong tinai kalasahan. Salam doa ka amkemon. May pong tinai kutu delem Saudi. Delem Jeddah may kinausbahan kulu pong tinai kalasahan. Kaipalan. Salam doa si kam kemon bang kampan isab pinalihara wa Allah subhanahu wa ta'ala. May pong tinay kami dem Madina, delem Taib, delem Abha, delem Makkah, delem Dammam, delem Syarqiyah, delem Mian Baha, delem Mian inapetainin Syarqiyah, Ar'ar, Al-Qasim, Buraida, Unaiza, Duadimi. Salam doa si kam kemon may pong tinay kami si Darul Zikr. May pong tinay kami sa Hayo Shifa. May pong tinay kami dem Riyadh. Antag-antag ni kam tuo. Salam dua si kam kemon. Bang kita bipain pinalihala wa Allah ta'alahin. Amban kemon. Iyan miyaan. Kalaatan mula-mulanin iyan bala mapatag si kita biku ito. May pong tinay kami dem Dubai, dem Kuwait, dem Bahrain, dem Qatar, dem Oman, dem Sudan, dem Jordan, dem Syria. Delem Palestine, dem Israel, konya alai. Salam dua akan iu katantan, bang panisab kang pinalihara wa Allah subhanahu wa ta'ala hinamban kemon makalaan. May pong tinay kami tindakan, si Brunei, si Indonesia, si Malaysia, si Timor Leste, si Japan, si China, si Taiwan, dem North Korea, dem South Korea, dem Thailand, dem Vietnam, dem Laos, dem Cambodia, dem Nepal, dem Bangladesh, dem Pakistan, dem India. Kone adyan niya may sumipit, may iyakan, may bangsa tabila ay sumabu, at awakan makapayam live inin. Salam dua si kaam kemon, bang kampanin siyang pinalihara wa Allah ta'alahin. May pong tinay kami dahil Philippines. Salam dua si kaam kemon, mula-mulanin, yen may ahli pamilyaku, yen may kikitain inin, salam doa si kaam kemon, mula-mulanin, yen dem buwa anak ko kinalasahan, salam doa si kao, bang kapain tayo ng alima, tayo ng hafidha, tayo ng may kasulot, tayo ng hafidha, tayo ng mag-aagama si pesyongan insyaallah subhanahu wa ta'ala, aminanun biaku, yen may dem buwa tubo ko inin. Lemikian may pong tinay kami si Middle East, si Japan, delem UK, delem Europe, delem pete Europe ne, dem UK ne, mian delem Europe le, delem Switzerland, delem Ireland, delem Iceland, Switzerland. Kemon na may lan maluyan. Lamod na may basilan. Salam doa si kam kemon. Bangpan isab kam pinalihara we Allah ta'alahin. Iyan si may pandemic mapaatag si kitibi si jaman ko ito inen. Puasang bani miyaan salam doa si kam kemon. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illa anta. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.